Haleluya. Yesu nataiwe. Amen. Kwa tuende na ipundi siobo wa Kithembeo. Na last week ipundi tiobo wa the general knowledge ya Kithembeo. Na chuma kitu ithati ipundi siobo wa Kithembeo sia kingai nthini wa musi. Undu wa kwaka Kithembeo cha ngai nthini wa musi waku. Na niendati some muso wa nthini wa ya Job chapter 1 kwambia muso wa mbengi na wakatano. Maandiko meanzia kwa mundu nthi ya usi sitwa yake eta wa Job. Na mundu usu aimwianeu na mulungalu umwe wa ula wa mukia ngai na wethi uwite akatia uthuku. Mundu usu ti museo ketha be mundu witha ili ta Job. Mundu ili ata wethi uwite akatia uthuku. Mundu mwianie mundu mwianie ngaini wethi ai mundu museo muno. Na asiaiwe ana muonzana etu atatu kwa umusi wake wa isiana siana 10 wongela wena mugama kabigatuyana 12 sorry. Na aimuthui na uthui wake na uo wai malondu ngili muonza ngamile ngili tatu na siove mana atano sia ng'ombe na mang'oi maka mana atano na andu aingi muno manumba yake kwondu wau mundu usu ai munene kwi ana onthe mangaliko ya umelone wa sua. Na ana make ni maenda makivoka mboka just a minute nyumbani ya kila umwe muthenya wake. Na maitumana etu inya mo atatu maye na kunywa nao. Na kwethiwa ila mithenya ya mboka yo ya komana muso wake na yu akatano sorry imba simwe. Na kwethiwa ila muthenya ya mboka yo ya komana kana Yovu atumana amadethie na okila kiokotene akathemba nthembo sia kuvivwa kwiana na utalo wo onthe. Nundu Yobu asia no kwithiwa ana makwa mamuvitisie ngai na kumuuma ngai ngoni sio no uo Yobu weka mavinda onthe. Nenda tigoye asaitwa siani asanda sitwa ni ya Yesu Kristo tunenge uthei wa kwigwa na kuelewa ndeto yaku nthini wa kithaitho ki sitwa ni ya Yesu Kristo. Asanda nundu wa atu na monthini ya Kithembeo kicha musi wakwa na indi alame kuikwithukisi na kusithia nthini ya video twabo ya mwei ubwani wa ndeto yaku ukethiwe nthini ya mathayo mo sitwa ni nene ya Yesu Kristo ni twabo ya amen. Nitunonie vata wa Kithembeo nthini wa kilungu chambe o kwa kwililikania tunonie Kithembeo ni chau. Tunonie Kithembeo number 1 ni vandu vala tukomana na ngai. Kithembeo ni vala twikata tukomana na ngai ni vandu vala va kuthembea nthembo. Kithembeo ni vala tuthembea nthembo. Na number 3 tunonie Kithembeo ni vala va kwinengane vyu ngaini vala mundu ithane vinda ya kwilecha ngaini. Kiu nicho tukita Kithembeo. Na Kithembeo ni vala andu mosa vina wa kiveva kuma kwa ngai kana kwa satani. Kiu tukita Kithembeo vala andu mosa chao pina wa kiveva kwa ngai kana kwao. Nundu tunaisiva Kithembeo sia ngai kana Kithembeo siao sia satani. Thini wotia ni omuku Kithembeo sia kawa sia mavia kana sia muthanga. Lakini thini wotia ni omweo etona kibathukanio kinini Kithembeo cia kibeba tuyenda tukakayu aye tuyosama bia tukakayu ni Kithembeo kithaki cha kibeba. Nitononia kana be kithio kilumu ngai na satani mathuko ma kwisila Kithembeo ni kwa hiyo tunethie ngai no tumia Kithembeo satani no tumia Kithembeo ilamba lamu enda kumania ciana cia Israeli aisi agiwe chau Kithembeo muonza kwa hiyo satani atuma abinang satani wesela Kithembeo ni na ngai bia no tumia Kithembeo kumotia ni omuku kinotia ni omweu ba soma katika otia ni omweu Yesu mwene no asie isie kana etha wenda umisia ngai nthembo
na winondu na mwana mwenu tia ndembo Kithembeo ni yambo yu kathembe Yesu nata iwe na indi tuonie kana Ithembeo singi netuni ekazi etha cia icio otia ni omwe muku Ithembeo singi netuni wasoma obuanio kilungu cha gatatu ndwandika ikenda wisosoma ubuanio kilungu cha thanthatu sore muso wa kenda ya cio cio wandika nthi ndugu wendo naandika ubuanio kilungu cha kenda kilungu cha thanthatu muso wa kenda kilungu cha nana muso wa gatatu kilungu cha kenda muso wa monza na indi katika meso Yesu Ithembeo ni wetetwe muno kilungu cha kenda muso wa 13 maandiko maite kana pe Kithembeo mbewa ngai nthini mbewa kibila cha ngai pe Kithembeo na Yohana asiana negwe wasia wauma Kithembeo ni Kithembeo ki wasia na ikenena kuila wona twambeo so Ithembeo sia musi aka Kithembeo kilumu mwe Yesu nata iwe Kithembeo gitona unya wasia na gikanena undu wakwaka Kithembeo kilumu cha kimusi umundi tienda ibundi cia undu wakwaka family altar Kithembeo kilumu cha kimusi kuma kwa Yob kilungu cha mbe muso wa mbe ngina gatano tibale twa mina osoma nituona kusoma undu Kithembeo cha kimusi kithia wakiilie na kikandi ni wa musi kizungu twaiti chao characteristics of a godly altar sawa sawa kindu cha mbe kizungu cha iti chao Kithembeo cha kimusi kikamba kiasia nikituma twithiwana mwikalo wa kingai twasoma Yob kilungu cha mbe na muso wa mbe na ituona kana Yob mwene aina mwikalo wa kingai Yobu na musi wake nimekala thayo wake kio cha ngai nundu bai Kithembeo cha kingai musini usu ila twaka Kithembeo cha kimusi nikilikila kana iki affectia mathayo maitu kituma twambililia kwikala thayo wako mukia ngai nundu bai Kithembeo already kiko influence kiulikila mathayo maitu na ngituma twambio mena naina maundu ala makentema ki ngai nundu bai Kithembeo na be withianu wa ngai ulose bitwe nthini wa musi misi ilazi uungu wa Ithembeo cia kimusi cia kisatani nithiyemea wani ukemea na ithia wete na bina wa ukemea nai na quiz na iki na misi ya muthembosu ithia wa ite na bina ukemea na ngina ona makeza kwitikilana na nai kumibitha kana kutetea nai ya umilandeni wa musi nundu maina bina o mekelia bina lakini be Kithembeo cha kimusi nikituma andu metha kikio cha ngai mamwenda ngai na indi makambe kalathayo wa kikio cha ngai Yesu nata iwe kindu kingi chona nasia kana musimu na wi Kithembeo ugethia twa sisia ni tuona musiu wangania be Kithembeo cha ngai kindu cha keli kizungu chao godly altar provides protection over the entire family. God's kana Kithembeo cha kimusi ni kisubia musi wonthe ni kwithia wana usubio wi mwana ula wona nasia kana pe Kithembeo cha ngai nthini wa musi usu Yesu nata iwe nienda kwa kubitu some nthini wa Yob kilungu cha kiana chambe na muswa wa 10 Yob kilungu chambe na tiisoma Yob kilungu chambe na muswa wa 10 Woni we maandiko mekwasia ndwikite wiyo kumuthiululuka ona numba yake na chonthe kila winacho ngali cionthe nwathimite wia wa moko make na uthii wake ni wingithite nthi kuni Yob ni satani ukunenea musi wa Yob wai usivyo ni kuma kwa mwanangi nundu bai Kithembeo chamakwataniti na ngai satani no mubaka ethiwe atatie kwananga musi wa Yob indi aemwa nicho gitumi wamanie bai wiyo ndio ukoli andu maitu matona etha maithukuma kundu kwi miicio ya nata ilabe Kithembeo cha musi nikisubia ikiprotectia ila ciana cia isukulu ingi cia iba murati tu na Kithembeo tu boya bake la wiyo Yesu nata iwe tukaboya ithi tukwatanite ba ithionthe
twitha twaka Kithembeo twitha twasiobia bandu be withianu ngai na kila mundu wungua musyozu no kwata usubio wa musi wa jao wa Kithembeo kiu. Namba 3 Kithembeo cha kimusi nikietae uthui na kuululumilia. Pautu asoma nthini wa Yob kilungu cha mbe muso wa 3 na wa 4 kwizila kwa Kithembeo kicha kimusi wathimo wa ngai ni wokite na no kalulumelwa musini wa Yob. Thimo ya cia kilungu cha 10 muso wa 20 na ili kana wathimo wa ngai no thuasia na nongela na cia na wo. Yob ni watwikite munene kwi andu onthe maumiloni wa sua musi waku no withiwe neguo munene kuulugena kana kuukwenu ndwazi amen. No withiwe neguo munene kuukaondia mathako na gitui mundu ndazi amen. No withiwe neguo musiula munene Kenya kwizila Kithembeo ni cha kingai kila tuthi kwaka Yesu nataiwe mundu ai mwathimiku na wathimo ukaende ya ngina ukabikia ona ciana ciao ciake Yob gathimitwe nondu bai Kithembeo chaitae wathimo Kithembeo ikiatae prosperity ila tukuona musimu noende kana twasisia musiundu ile tulonoma na musiu wina Kithembeo nondu tukuona chao wathimo wa ngai na kuendea kwa ngai na ngubo yake withiwe musini waku na musini wakwa sitwani ya Yesu Kristo. Amen. Kithembeo cha kimusi nikietae namba 4 nikietae kwianiwa na utanu musi. Yani ukethia kwianiwa na kutana fulfillment, joy and satisfaction. Thini wa Yob kilungu cha mbe muso wa 4 ibo tutonaona characteristic izu ya musini ciana cia Yob ni cia vikite vandu va kutane ya matunda mawe ya wo. Ni wona ni wa wathimo wa ngai nindi na ni muthia ila wilo boko mboka na ciana ciaku ti ati kwizikuku lakini nundu mwi athime onthe mai eani thayu ni vai umwe wa ng'ang'ana Ithembeo cia kimusi ni twetae kiwango cha kuweka kung'ang'ana thayuni na kuambia kutania wathimo wa ngai ngina muthia reo Yesu. Imagine musimuima batekana ke ung'ang'ana. That is very powerful. Musimuima twekia bate batigetana twekia bate batugetana ithyo nde ethabe kindu twaile mantha muno ni Kithembeo kicha musi ni undu wa kumacha muno kwithiwa na andu nthini wa misi ilabe Ithembeo cia kisatani maende na ung'ang'ana na mabina maka kindu maimasia kuina mbe nundu ba Kithembeo cha kimusi na inabo yasitwani ya Yesu. Kithembeo cha kimusi cha kingai chumbike kwaku na tuichaka undu tuyivundisia sitwani ya Yesu. Namba 5 Kithembeo cha kimusi wimana musi upe Kithembeo cha kingai umanata nikilulumila cia na utuma kitululumila cia na utuma tuicha mingaine kituma tu na establishment ndeni wa ngai ciana ciumite musi wina Kithembeo cha ngai ciana ciumite kana andu maumite musi wina Kithembeo cha kingai pe kindu kimwe kinene ithionthe twitha twisikithia wabo ibinda jimwe matatu na ituluma nisiokie musi na nyumbani ya Yob undu ndwaila isi ni waisie ciana ciake cionthe 10 muthenya wiba umwe na mali yake yonthe indi bailio ou ni misi ya neto na uendea na umuthuku mangai umundi tikamukatikeethia kailo nukwie kamoli nukwie mamwendete okama gona tunge tolo thithi akazi atethia ng'ombe cionthe nikwile kugwangi macio no mundi tuithigitha itho twambe ombolesa nondu kamoli isobyo ubia nukwie lakini numba ya Yob Yesu nataiwe ona ciana ikwite na mali kathela ocie ngwa ciake atembwa na ciana umie kwasa ni muthei na ngacio kani chao ni muthei Ithembeo cia musi ila musi wina Kithembeo no tumandu ala memesi sumecha mei ukethi ona mathingitho moka maende na uluma nthini wa ngai nimisi yana teto na kuendea kwithwa yimbikiku ona maundu mailiata kwa isia musi wa Elikana mayo matona kuthi uthaithini na kuthemba nthembo mwaka kuyulongi ona kwitha kwa ina changamoto nthini wa musi wa Elikana
ana mugo wake mayegwe na lakini Kithembeo imathaitha Abalamu ayatona okumwikia Ngai na kuendania nake ona ila utai na mwana kuvikia kiwango ki nibenda Kithembeo kilumu muno cha kimusi kila kililumila cia kwithiawe na mwamba wa mundu na Ngai wake mwamba wa mundu mwene. Kila musi ni wa ile usovya Kithembeo kethia kila kana kena mwamba utathingithika wako na Ngai mwamba wa kibeti na Ngai utathingithika twikitie mei nundu be Kithembeo cha kimusi no nigwe imeni bandu. Amen. No nigwe imeni bandu. Amen. Kithembeo cha ki namba 6 tuimana musio wina Kithembeo cha ki Ngai tuziazie jao Kithembeo cha ki Ngai nikieta ewathimo na kuatiania kuma nziawa kuinziawa tumita generational blessing yano bazi hapo generational curses na niguo sikumo si atianiana nziawa lakini Kithembeo cha musi chambwa kieta ewathimo wasoma mwambililio miongwelea 3 kwambia musoma miongwelea na inangitha miongwelea na 3 Isaka iwa ni kwathima nundu wa ithe waku Abalamu Kithembeo Abalamu ni walulumilie Kithembeo cha kimusi kila yu chambelelio uvikia mwana wake Isaka athimiwa nundu wa ithe yake nundu ba Kithembeo cha kimusi thini ya mwambililio miongwelea 8 msoe 13 ngine 15 Yakobo nake ni waathimi twe nundu wa umae wake Abalamu Kithembeo cha Abalamu chabikite ngina mwiso kuwe weta wa Yakobo kwanza yangi Kithembeo cha Abalamu ni chambie wete wathimo nziawa kuinziawa Yesu nata ewe nicho kitumi tutaile kosa Kithembeo cha kimusi no laisi nikilikilao ni witu no sia witu gonde nitukwenda kwithiwa na Ithembeo cia musi ndumu muno mundu ndazie amen. Amen. Ukethia kwethi mutandamba ukoma nikwegata kwa boywa kwa thaithwa Yesu ndataiwe ikenda twagechao Kithembeo cha kimusi ekatwonengelekania otia nioni mweu ndati thiba unde ne webugu ya Timotheo wajao ndene webugu ya Timotheo wa keli tibo tuziziotia nioni mweu Kithembeo hiyo tia nioni mkuwe wa kilungu chambe na muswa wake ana waka 5 Paulo enena yazia nundu nundu nililikanite mwikio utena wanganganyo ula we na wo ula tene wai noswe waku Loisi na wai na mwenu Eunike na ninitikilite vyu kana na ku we na wo wana musio wana Kithembeo cha kilumu muno wai na Loisi woka Eunike na yuwe na wena Timotheo kuma kwa uswe ngina mweso kuwe pai Kithembeo musini wa Loisi kila cha vikete Eunike na cha vikete mwanae Timotheo Paulo eweta kana mwekio na utange wa Timotheo wina musingi mulumu nundu wa Kithembeo ni cha kimusi wo kuma kwa uswe ngina kwake na niboya tusobi Kithembeo cia muthembosu hata we Yesu yukwina corona makanisa mavinge kila ito nambi osobia yukinene ni chao Kithembeo cia musi yukethi ati yukwikavio kila mundu imusi sawa mo kila mundu imusi no thaithi kanisa ni muvinge pala itwa ilo tungo thaithi na tukalumia Kithembeo yutiko musi hata we Yesu niki kindu kimoto ilo soma kana Kithembeo cia musi ikavingwa taimo thena tukewa mundu akaithaithie kwake tiwo TV ni ubingwa stima ni kwa simu ni usimwa lakini Kithembeo cia musi isimwa sitwa ni ya Yesu. Muso kendo cha mwanza characteristic ya mwanza tutono manata musio wina Kithembeo cha Ngai Kithembeo cia Ngai ni twikia vina kibeba ukethia tha musio wi Kithembeo cha Ngai ni kitu empower ni kitu kia vina kibeba Kithembeo cha Ngai ni kitu kia vina na kukitana kusinda kuvinyiwa ni ndaimoni kuma kwa Kithembeo cia Satani ilabe Kithembeo cha Satani kienda ukilwe kienda chukito musi wito Kithembeo cha musi kitu kia vina
no ilangitioni wakie Kithembeo cha yoba Kithembeo wethiwe na vina wako kitana mitiani na kumasinda ata namba kwika uyu amitiani mama ni wa makia indi nundu wa kwithwa na Kithembeo kwa kianga Kithembeo ju ni chatumia masinda au kitio atumeyo ando maana tatu ngundu vai kuoko kwa Ngai kwisila Kithembeoni hata we Yesu na masinda na indi yukela cha bata muno ju nichoke undu wa kwaka Kithembeo cha musi cha Ngai hiyo ndi twabika balaba bata muno undu wa kwaka Kithembeo sio tia ni muku siaka wa mabia sieneke Kithembeo sio tia ni omweu ni sia kibeba hata we Yesu pala tuko kama neana Ngai na icho kitu mitwasia Paulo hapa hivu twailo kama neana Ngai kila muthenya 365 days nibukwa kumusi Kithembeo na makanisa mabingu watu kama neaobo imwe kwa chumwa izino mithenya 52 cha musi cha kila muthenya nicho kiotweki abina na icho kiotutethesi kou ni njukumu yitu muno ibani weta nundu wasie ni nundu nithe twithana nzia ya Kithembeo ni njukumu yitu tasia ikuikithia kana Kithembeo cha kimusi kithayo na nikikwatanitwe nesa netu Kithembeo cha eletha kithayo na gikakwataniwa na chao netu kwisobia Kithembeo cha musi tukasebia Kithembeo kiku cha kwasia aba ithe twandu mangai lakini kwaku kuiboda wo mukwacha kuiboda wiyo andu mamukana makoma undu tambo isie zingi wakitune nibaeletha kindu kitawa chao Kithembeo ukethia andu mamuka kwacha kwa boywa kuikoma kukaboywa na batoneka kuikambe kuiwa andu magila cia maja mundu akasia ni gwejibu iteze nyende nenge mwana ngakomei na mwindili kana mbodani baikindu kitabu kila mundu nongina ngejao Kithembeoni na nongina kithaitho kiende kwa ukila tutana mboya twambotha itha mundu ndazi amen na twamino ya inde kujikata kuinde no maundu alangi no maende twamino kuthaitha inde na kwitha kithaitho cha musi andu inde ni oya undu withiawa kwanzia ya kwithiwa na ivoyo ndumu cia kimusi andu matana mbokoma na kwa jatene na ingi ni twaile kwithiwa na ivinda kui zingi kuma cia nthembo kondwa Kithembeo kila kitu cha musi kondwa usuvio wa ciana situ weta musi ina kwata ne musi ikithia musi kwaku we Kithembeo na no so bitie Kithembeo kondwa usuvio wa musi waku wonge Kithembeo cha musi cha ile usuvio indi ju ata twa manna cha ile itha kithawu kibina kikwatanitio musiosu na Ngai number 1 na sindu ini siapata muno pio number 1 Kithembeo ile itha mboya kila muthenya kwa kumusi ivoyo cia musie nizio tuzita ivoyo cia musie kisungu kinande to imo enough chaile waile than jao family devotion yani devotion itha imini palabe kindu kinengwe mwana na masaa macho na kika wakite kwekwa sio ita devotion ni baile itha family devotion kila muthenya Kithembeo iseuvagwa na utuko Kithembeo iseuvagwa na utuko umwe kana muthenya umwe wailetha wisiu kikindu cha kibeba nisia ileithi wasia kuendea ite kwekwa uni wia mumu na nika wa kibeba kusobia Kithembeo cha musi kikwatane netu na chambiete kwa thimo nika wake ukitaka umunene muno na ikindu chenda wia mwingi ukwika utui molomu kuma kwa musi ni wailwe ni kutuwa nikana mwaki wa Kithembeo tukese oboa Ngai yaisi Kithembeo mwaki ndukaboe no tui molomu ni waile kwe kwa musi kana Kithembeo tukethia wacho mboya na kusoma maandiko kila muthenya kwa ilungu ya sangina withianu wa Ngai uko kanthini ya Kithembeo twasia yu ni Kithembeo cha muzitimini kana twailo oboya kila muthenya tukasoma maandiko kila muthenya tutana koma kwacha au ngina tukewa withianu wa Ngai ni wekata ni woka nthini wa Kithembeo ila tu kwaka Kithembeo no muvaka tukethi watayali kweba jau ngalama Kithembeo cia kibeba ikuwa ivinda kululumelwa ngina withianu wa Ngai ukoka kiti kindu cha kwambia na kuweka
ti kindu cha muthenya umwe ni wailwe ni kuvoya utekulela kwaku mucii na kuthaithia abu kwaku mucii ngina mabina onthe ala macia mucii kwaku kana kwenu makakilwa bina yutu wetu abo wa corona nangitigo yu bina twana kwa Kithembeo yi tukaboya pa kwitu na bukwa kukaboya pio ngino kegwa mabina make bindwala na Ithembeo ila cia kimucii cia kizatani si yakwa kuikaende tukaimina bina pio atawe Yesu mambelele bayethia wala isi ende waendea utekweka mboya ni lasimidhasia Ithembeo ila ingesi onde ikabina na ikabindethwa na niboya kugwitu na kwaku kwetha kwa ile usietwania Yesu mundu no wasi amen. Number 2 etha tu kwa Kithembeo cha mucii na kilulumirwa mutuo wake ngai no mubaka ovundewe mucii na bina wonde no ngina bethwe godly values ikainstill wandeni wa mucii na bina wonde. Satani atata kuete kulelwa kwa mituo ya kimbibilia ila ilulumila cia mucii ni kana yonse Kithembeo mucii wo wina mituo ya kingai kana wina Kithembeo cha ngai ndibenda kwikala thayo wa kingai ila ciana kana mucii kana alambe ba mucii mambia kwitikiria sindu ite cia kingai ciende ndini wa mucii withia mituo isu ne yalelia Kithembeo cha ngai mituo ta ni mbathi ciba ciele thugibwa mucii pia no withia megite tutindili to ile ite cia ngai iko twanaga Kithembeo na withukizia mbathi cio kuya singila yuma singila inyonde moya mana inyonde waile aga Kithembeo gyo weta binanga ikuthaitha kwikala ngaine mwe Yesu na taiwe mabindi amwe ma TV matuni maeloti na maisiwa aka Kithembeo gizio cha jao chake mucii sindu imwe na mituo mwe kana mikile mwe angwa yani ugethia kana gegete ngona gezatani no gwigwa ndoni nduku ukazani wakawiwa no mucii mutangi mwe Yesu na taiwe si andoni itena ndayona banini sindu cia muthemba ucio ndezi elo ziwe ikabetwa imwe cia lea ni kusa cia lea kusubiwa ni kusa cia mabina manda imoni mucii mutuo na mwekalo wa utangio ni wailwe ni kululumirwa na bina muno ndini wa mucii etha ni tukwaka Kithembeo cha kimucii mwe Yesu na taiwe kini cho cha chanangie mucii wa heli kwa heli kwa Kithembeo gisio indi ni wasindiwe ni kuungamia ciana ciake kwikana ciako mana kama ugite othemba na ibe na mela nzio ya Kithembeo maija kindu kimwe cha ukiwa muno ngai wa mutavizi Eli kindini ya Samueli wa mbe kilungu chake Eli na muswami ongweli akenda Yesu ndataiwe ngai ni wanenia na giamwia witai ciana ciaku muno kuinya nukwema kutasia na ciaku kwisila mutuoni ula wa kingai na yu amutabia undu wa Kithembeo amwe Kithembeo gicha mucio ni thio chana ngabio amwe yo na ciana ciaku igezo yu kwita cia mwana itwe kuthia thembi genda ikaisabo na bandu ba kosa atwa kulunga ciana ciake la watabiwe ni Samueli kilanga yu mutabisi thini ya Samueli wa mbe kilungu cha gatatu amusoe 18 ayagitie kwazia ni ngai ya kiondo no kwenda bandu bao satua alunge na yikia mutuo wake ngai kwake mucii aize kwekwe ciana ciake ciakuye muthenya umwe ciele nake akwa ne sanduku wa mioyo yakwa ila Kithembeo cha mucii cha nangwa na mitue tenzeo Kithembeo cha lela mumaitha no lika. Namba 3 ikia utianio na ngai ta mucii Kithembeoni wasoma Samueli wa mbe kilungu cha mbe swambe ngina kana ninge waya mucii weta wa ilikana bosi wa ilikana no tunenga ngelekanio nzeo niki ya mucio waina utianio na ngai kana maika kosa uthaithi ona kwethiwa kuiliata mwaka kui mwaka ni maumandwa yo kwondwa maundweli kuthaitha na kumuthembea ngai nthembo Shilo kwa imagine mwaka kuyulongi pai Kithembeo cha kilumi cha muciusu kila muci no ulike utianio na ngai tawo kwangelekanio mukasia ithie twi muci wa thaithi na twi muci wa thaithi pai muthenya onomwe umwe witu
ukatwikika kana no kukosa kuyi kanisani na kuthaitha ngewesu ndipo musini witu kana be umwe witu iboyo sisi tu cia musi ukatwikika ndakathaitha kana ndakethia kana nukomete ngewesu ndikethiawa ukekiotia nio na Ngai kana kila mundu musini witu ndakakosa kumesia Ngai kilungu che 10 ndakesio bingwa mwomo wa mwanangi na kusia wathimu wa Ngai ukatubikie Yesu ndataiwe kila musiuge thetu kila mundu ni munya kilungu che 10 miomo thio ndeletwa na kwe kubinguka kubingwa mu maitha akasia wathimu Kithembeo ni kitu tikamilinda yonthe tukalika utia nio ene osiria misimingi ona misimingi yende nimeke yotia nio na Ngai nkwizila Kithembeo ni chamusi na metikela na musi witu tukeka una tukaumasia nthembo yano kila wachumwa kondwa Kithembeo kito na nundu wa kiu aimukona mususu ende na wokazi yakwa ngania kwe mayini na maibo andu amagetie kwe kwatania Kithembeo woni welikana walulumili Kithembeo China vina u kwake musi ona kwithiwa kwa hiyo changamoto musi kwake indi Kithembeo ki ni cha asindie changamoto izubina ngitha basia wa mwana thini ya Kithembeo juwa ina vina muno weta wa Samueli abalamu ni walulumili Kithembeo cha musi ngina Ngai yake weta thini ya mwambililio 18 na 19 18 muso 19 ni wa mwake ye Ngai Kithembeo amumelela Isaka nake atiyo matambia methe wake ila Ngai wa mumelele ni wa mwake ye Kithembeo thini ya mwambililio 26 muso wa 24 ona Yakobo nake Kithembeo kicha musikote cha ibina umae ithe na mwana Yakobo nake ni wake ye Ngai Kithembeo Ngai amumelela mwambililio 35 muso wa mwonza woni gwo Kithembeo kicha musio cha lulumelwe haindi tuiminukilelia pesindo oitatu ngwenda okuthingilelia okwatie etha Kithembeo chaku nikikwithe no mubaka wike maundwa nikana Kithembeo chaku kithiwe kina bina Yesu nataiwe o maundwa atatu mauminukilelia kindu chambe kithaitho pai Kithembeo pate kithaitho ikithia ve kivoyo na kithaitho cha vina kwaku ni kana withianu wa Ngai wikala Kithembeo ni na Kithembeo kiu kikale kikwatanitwe netu ataiwe Yesu yataiwe Yesu amen kindu chambe ni kithaitho cha chao cha kila muthena kina binabu kwaku musi kila wiyo thaithai so maimande kila muthena Kithembeo ni kenda kitho na bina na ikenda kikwatanwe netu make sure kana mo kwa thaitho nesa number 2 ni mboya kilevi ndavoya nyumba kwaku na kithethecio na nanga motia neo maithembeo cia kisatani voya ngina wewe mukutho na mugo woka kwaku nyumba etha kwaku nduto no kubothea nesa no gakwata breakthrough pekindu gisia mboya withiwe wailo boya ukakwata mukutho ukethia pai mundu tonda itwa tuko kana kubinyewa ni aoi nundu be mwaka ni mubyo byo Kithembeo ni chu gethia maimu mayungama lakini mmomuzi utena Kithembeo utuko ziana ikomete uga oi kiwa kanza ndaje uongama ugethia ziana ino kwa niki aicho chao utuko na itho kwa aitwa ugethia muzio wena chao pe Kithembeo kitecha kingai Yesu nataiwe chailo pamba no acho na kikasindwa na kendo cha muthia ikamaundwa atatu kithaitha kila muthena mboya ya kila muthena kwa kumusi ya kithethecio ginokegwa mukutho iwoka na namba 3 ni nthembo Kithembeo chenda mwaki na nthembo sindu ile cia bata ngitioni iwe ni Ngai anange mubwana no ula wai Kithembeo ni chaithe na ayosa mubwana nondo wai wa muti aiwa mwaki na ndeni wa Kithembeo cha Ngai uwai ukilio munene muno yulwa Kithembeo chethe ikithia pio musi waku kuyibinda batoneka na asiatakata tu kwa mwaka ni mwathemba nthembo iwe osa ile salo ya mwewa ya miaka muonza yethe yaku
ilela kithembeoni ndukake kithembeoni ibikabu ikia nthembo kithembeoni Yesu nataiwe nelabe nthembo kithembeoni nayo wabinduka ota uyobu ni wathembe ciana ciake nthembo nzeo kila muthenya nthembo niyo yikia kithembeo bina kana guchionsia nthembo ela ya thembo kithembeoni yikia nthembo kithembeo jubina kana guchionsia wasisia Gideoni iwe athembe nthembo ya nzau kwetha iwango cia nthembo ndumbo mbui ng'ombe kana londu ng'ombe yo ya nthembo ela yetha yi nene pio kithembeoni utia nioni muku na eiwe osesu athembe thini wa kithembeo nikenda abinyie kila kingi bina Balamu na keki yo asobisie thembeo muonza Yesu nataiwe na asia kila kithembeo bekiwe chao nthembo ko nthembo ela ya wa kithembeo ni apata muno nthembo nzio ni yonza cia ithembeo cia kisatani ila sieke mutete na ithembeo cia musi ndimina ningeleganyo no ya Balamu ni wokeletie ithembeo muonza aumania ciana cia Israeli lakini nundu ba kithembeo cha Ngai kati pala ciana cia Israeli cia kite kambio kithembeo cha Ngai che thabu kati asia neona kithembeo cha Ngai na asia ni nethiavyo pai kwausia pai bina cia satani itonda nomba Yakobo pai kithembeo cha mateteana kumonkiteana maisraeli mesi na matesi nundu najo kiyako sa nthembo mwaki ndo apo wa kithembeoni ni ndo kuthuthia na kilomo witu twithiwe tutona kwikia kithembeo kilumu cha musi amen nenda tibonya asaitwa uthaithana itu unene bia sito yaku nitaiwe sito ni ya Yesu Kristo sanda nundu wa ndeto ila watu bundi sio munde ya kwikia ithembeo sina bina nthini wa musi nabo ya kilomo witu wa thukisia na nthini wa kithaitho giki cho munde ba musi na nthini wa alame gwithukisia nthini wa video sito ni ya Yesu Kristo twabo ya bakatho ibinda ya kwaga kithembeo na kikethiwo kina bina wa umatethia sito ni ya Yesu asaitwa utaya na itwa unene bia sitwa ni ya Yesu Kristo nitwaboya amen mundu ndazi amen amen mwe ina mwathime na imwe kanesa.